Kabungakot, mondra tulan na rin patakin ramot, mabig dahil niyo pa niyo kapagap. Alanan ko man sa matkot na balap, sa kalangan kiyo umuya, sumaksit ko berkatong kita. Sabi ka ko rin mo masan, pag ko mo kaya kiti masan wet, kaya luar bijing nga ng sarawi. Bisa tu penai kaya, sa tayo lo ko nga kumi kung tutuyan sa chorus. As what is the long modern council of Jesus Christ, sali kiti sedan ni na maswat kan chorus, so dam token tiya mo prakit yo bang poita sedan pag luste ni lopo pare kiti malaro. Kung piluluste, koko latte, in Jesus' name. Orla ben rin patakin rawo at masa ni, dami bang uyawi mo rin mo itong samba. The mo yung great tribulation, the mo yung antichrist. Last, patak mo kita rong rante yo enta, dami bang uyawi nan mo yung antichrist. Met, enta dami bang uyawi, murin mo apal, the murin mo yung antichrist. Mo apal me Christ masa ni me sote, apale ban lelong samba tuwe apal ban lelo to, o lelan so, sote usong apal. Dahil taman nan buwan Revelation esektuaw me puin me lukong kamati buwan all kamot simbolo nan Revelation esektuaw masa ni doon lang o patuwanong ye injingye di met pai iralgan me alayer luk ong ni kamati buwan paboden simbolo ay ampil uselate patuwan yemet kan masan melalan god o di kamati pun koboten simbula mau yawi nan lang uwa kami sompate isu kamati buat mau yawi nan lang sompate isu serban kita bagi nan Daniel tua ore seksu pada yang time antichrist pangkong kita de samba parisu ako siya nan Daniel tua ore seksu me kaun menet pan uya yang aramas toto ino kelai leu eren son par isu i aramas toto man antichrist pang uya yang ino minuing salate kwet Syrian Israel kan ino yo merekinan yang uya president US metodo song kibenera la bo sirakin paida Antichrist kali yang bang kibene winweto yang ral ino and melele up ino and melele dikamo ino beboden dikamo yomet o epan kacokieti merong sis o songen merong tekan erenson parisu wale bagi great tribulation bang yawi son parisu son par silu wale bang ya false peace muri son par silu wale ama kami solong bantep antichrist bang kawela ino mo yang Syrian Israel kan eris kamas kansin siwat likam siko panudan ni wasa kayo pasarawiyo laulel i me kawataro pan lelotong imula me kot katin kubre yang eri bang yata sansaleu na rin so parisu mabang kang kita samba bang yata pena sansaleu kiloenan den pasarawiyo inda me ikot Koros armas mesudo kamor kila marang kaun Jesus Christ bang pongi bayang pongi mang kamasuwego the antichrist eri tama bang uyawi murin muyapal me kukutong samba kayo Christ bang kajin protor samba murin sambar suwot apan ne kamatipun ol kubo tang uyawi kamatipun simpulo ol kubo bang uyawi abang protor samba Anan rin so barisu, may sama nan rin so barisu elep, meron da great tribulation, kaming solang bang wiyaw samba. Samba, mawin wiyawi, kaming solang wiyawi. Nan lang, isang barisu ran nekir, Christ, ano ba tara bang purtor samba? Nan Revelation is tuaw irajik Asia kewo irajik Asia payo siya. Mur iap kelang rijita o os potopotmen parada. Also marenki lalabot o melel ekinuya kopung o kin mawin tuen
me bung ko siya Christ. Di Christ bang puto samba banta ko os ko tawet. Among Revelation 1 riau, ye os pat puto yo bil parada. Ko siya. Karisen way. Yap kilangata os puto men metakeu wawa kesik ketiyo bot o nineu koyang ayap masel kokola kolang kalwedi imunci cikan is all babel take as word antichrist yan semua antichrist ban pada sambao met masih nama kolokol momocho kita me kolokol antichrist yang teka parta laok kaya ban pebuklas ang samba abang hari yan Muriap kilangatan nanleng rita o ospot men parata chonta ke oso maran ki lolopot o melel egin wiya kopung o kin itawen tuen me mawin egin itawen egin mawin tuen me pung isik payo ko siya karisen sonbe en nanleng kan in itawen take pil os potwot kay o likawi digo potwot magalagel Isomben nan langgay may yang Christ ni abang kating puro to. Taman puy men lukong kaman ti puy nol bobo to. Mataman puy no. They rapture in saints. May rapture la sa samba may Christ kato. Luke eker Israel. Buktalanan lang tuang kaulonan. Wewe. Lang puro ton Christ minibaliriyaw. Kayo abang purton eker sapul memelarkan o mememorgan. Kaya abang katin purton me pormes na mas kurang kilang. O kayo na abang katin purto abanit nanlen. O koros abang eker abang purtasan na ray susukan panglaw tuwangi nan wewe nanlen. Sipan sukto sampa. Eri sa silong tanan tasulong kayo iralaut payo irajik esek penuh lele sa kisu mo siya. Pangilan ruwa siya pangwiawi. Yang ilan tonlang labalap men, o ilan sabol men ko so iba peito, eri, pain kauno ampan petito sa nanlang, iralkan memelar nan ar poson Christ, labahin sa damas, nang abang ketua panekir sabol mekan, kelip, memelarakan, iralkan banyak sa damas, amur kita koros memor, ni anso ampan pateng rail o yang pupuktalap doon tepanggan, Kwen tuang kau no nan wewe. Yang kau ni bang keto hit nan wewe. Suang keto sukti sampai. Keton yung Christ kayo met. O ituan me atraipan. Iyang kau no kukulate. Ipinuwet. Melukang kamatipuin olgo po to. Isme bang yadi kamu. Kay mumusong Christ. Kay dahil mo utol dan Jesus Christ. Kaya mo yadi kamu. Jadi oras mibuk talang, melar kan memor kiwak lah yang memelar buk talang kan tuang kau nan wewe. Yai iran ban yang kau no puroto ni imun boleh jombar isu. Poi jombar isu, kami soleng wiaw bang samba, jombar isu, kami tu kobo jenol kamu wiaw nan lang. Cuma tahu ni jombar isu, jombar isu tu poi metanjil indah yang terakhir. Eri next one para suwo. Koros mi bubuk tala panyangi Christ puro to. Pangkoton kawu ti mawin mi wiyawinan Armageddon. Armageddon. Keryaw. Satan no yang akan up. Bukon pa po rin mawin yung kauno. Lantuan. Kep takain Satan no. Kep takain aramas. May yang Satan kan. At kung nabang ko dira, kau tanan nila kasi kau nun yakit kito sa nalang rat, mawin yung. Nabangka ka na? So, Rizwan, kuita pampakeo. Nan Revelation seksual, Revelation seksual, Revelation ko siya. Ngayari kailangan tam nan kamasupuya ko, o nang markikan ng samba, o tapos makaris, and son began, puwanar, pakumpanya po rin, mawin yung metake, oso, o, tapos may kariskan. Memang kemasupuya ko, Antichrist.
Ngayon kailangan ta man kamasubuhay ko. Kailangan ta Antichrist. O namarki ka ng samba. O sa Bulmerail, karisen. Maglang. Ni mau na bang uyaw na Armageddon? Ni mau na bang uyaw? Tama rin ko lang mau niya. Rin ko lang mau niyong Israel. Rin ko lang, kung wala Israel, akaw no purto, pero ka graduate ka utang nila kasi nga po rin mau niyong Christ. Yang kito na lang. Perdón, irresigresia ko siya. Mano lodi yang aki, so ko ligam mo me wiyatar. Songen ko puriya mo ikay, mon mesen mano. Ko siya, false prophet, so ko ligam, yaraban, wiyara doko samban amo in tribulation, apaan bil kamu disang kisiniya benan lang. Wiyata doko manaman kay bam, piti di armasinan suwo. Malsis me kamu disang kisiniya lang, Prophet Elijah. Ikale me kamu disang kisiniya lang. Awal mo rin pampilalasang. Parmas ka ng kilang mo, kamelele. Manori loti yang akim soko plika mo, mewiyatar. Song kopurya mo ikay, mon mesen mano. Kilal kopurya mo ikay me, kopurya mo ikay me, pitiya kiti, iralkan me, kilalen mano, o bilralkan me kin pongi sansalen mano. Ya kilalen man, magdahil kalap wajak ng bukan ng puktawi. 666 na Antichrist na nambew. Tama dahil wajak rantiyo me, abang kiyang kilaluwat. Kalimaw ng penaramas yun nanti mo naramas. So kasi me, iralkan me kilalen mano, kilalen mano yung number 666, o bilralkan me pungi sansalen mano. Grabe bil portiyo pungi sansalen mano, bango yata o kawatanan. Wal sarabuyo. Man kamasubuhay ko o soko plika mo, wrong. Man kamasubuhay ko o soko plika mo, krakoros erin mamorte, lektek lanan klen kisniye, mekin inking kanigi, suabel. Alberta, me arnas atikin tuwa tamang tradisyon ki samba oxygen. Solver area kasi me poison. Kaya na siya, kasi wala siya mumun. Siya so apa atali siya pan. Pitik. Amadawala. SSN ki solver na links niya. Esiban sumpare bukiage ito isang wasa. Sumpare limo bukiage ito isang wasa. Bipadak may wrong umot suyo wala ben wiya matane. Kakak iminan sumpare niya sumpare limagit. Muri kapitoy. Ligam jor. Yaram sa lang na links niya yo. Para ba tutu. Sote kapituit layo ka kuya uyong. Aramas mayang okay, Antichrist o soko blika mo irang ban tapin lektek na links niya yo. Irang ban tapin tawaniki links niya word. Again da irang melargan melalikin Christ. So ko lay still diyang nan wasa maganda nan balago nan Hades. Ayaw iranin katay. Ayawi murin sombar kit me Christ bang kawat sa me mo sa me government on samba. Pinwet na yang popoktasan na rai so kan. Sabi kin wrong na rai padakan rante yume. Kung light o salolakan, kami popoktasan na matawa sa ramimiya. So te aramas me pitsang kate me kukutong samba kate kin lektek lanan lens niye. Ari imi banta pin sabon ki nan lewat ki mano Antichrist isoko plikamo. Kasiru, saya nak seldir. Saya nak seldir. Ngayari kailangan ta, John lang men mewa. Iyan, kailangan ta por lol meso kapio, salmete toto pot. Wabaran song kailangan ta John lang awa, chain. Iyan por meso kapio, iwa chain, wang donen Chaldian certain lolly. Macam-macam por lol sa kabiyo. Macam-macam queen me all me crash ket labal yo sabo me rep. Itak yatong
Adene, Legion. Na Legion sombe eu, me sombe riekit in milole. Na Legion sombe in Rome. En die Christ kalebak rin ngayon South. Yadom, adene, Legion. Iray pekiren Christ, komtiyo ko lang kitnan, por mesudo kabiyo, ako makatalang kitnan, puingkaw. Ayat mo rin pito isang ng por mesudo kabiyo. Ayat mo rin ite isang wasaw. Itail aramas, hindi kagare-res ng lole. Hindi tayo kung kapag-kapag yung atad unanigan, uya tal unanigan, tayo kinagagaralis ng lole. Amin rin pito isang lole, resudo mo por lang lole. Pagkat yung wasang maaw mo. Ay, wasa mesudo pansel diyang lole. Ngayon, kailangan ta, doon lang men mewa, iyan rin ta, por lol, so kapi, o selmete, tutugan. Kaya, pero kung dragon, no, yung serventen, kawaw, may yay tepil te setan, kaya, salye di eren son barkit, doon lang o eri, kasi pagkat lang, lolo, may so kapi, logeti, o kacangeti, pewe, po eter kin pichi wekan. Par kito lao imsekla muri eyamban sabudekta anso kis. Ang tama par ren sombar me rasong yata sa mga government kung samba ang Jerusalem and roundward. Ang sombar kito sa tunong bang essential. Taman nan bukan kau dial mo kasi kami kabung bang uyaw me laban-laban kami tiking kami salitek kami umon mo lang kabung uyaw katik bang uyaw yung uyawi, ansyo mo rin ng barkit mo rin ng Christ government abang uya tapos tambao. Certain bang siliti, pwede kin pichi wekan, barkito lao imseklar, muri ayamban sabutekla ansyo kis. Aban saltekla, certain, aban saltekla ansyo kis. Now Revelation the law isu lelesya ko siya. Bakit lao banim sekla, sedan ban, sabotektasang nan silabeo. La parkito yung sekla, sedan ban lapatasan nan sasan silabeo. Ayan ban, kowe wasak game, payon samba po en pichi wegan, yay kok o may kok, at riyaw pupukat, uyalak, dilben, wegan me, uwang Israel, Erimen Israel kan, lem me, way pukat pan, mawin yung sabon men kot, aramasakan, burin, muen mesayaw, temuin parkit me kraswan, kung kita samba, sedan pan, kapakon pa na way kan po reen, mawin yir, mengeterye, rasong, piken ni oror, reyam, para ni samba, o kapil bener, kanim palen, sabon men kot, aramasakan, o kani mo, mekin kajin pagong. Apuyat disini merti sangen nan lang, o kamu sikirai lar, tebelo me pici ral tier eap, lektek nan len disini o swabel de solver, wasame man kamas buego, o soko pligamo lektek langer. Oreban kalolok ni rani bong ren, di koros kukulaten. Okay, Satan met Antichrist. So ko mo me. Lektek langer nan. Den kisinyeyo. Ay iman kilang mo sa mendame. Abang lapata mo rin parkit. Ipil. Ipene na aramaskan po ng pilihan. Okay, tama yung kalang weweki. Na narensyon parkit me crash pan counter sa mo tapon me government don't stand ba we are mayan people we are mayan peace ara masakan me bayang kono ti moyo ban sudah ban ken mawin na ba ani said na lapatasan nan wasasin sa dio aban pilio ko brebene ampan kowe wasak koros ni kem payo en samba when piti wekan ye kok o make up
biala Philippine wekan me uang Israel. Wekan pan kurlao. Areda murin sombarkit Israel kener mayan peace pun samba. Ani siya na alabat ako kiray bener bukan biluang kot. Rabam armas kamabil. Yang alas setan. Masih sama kareda. Iwan sa kanakanin mong yung inaramas. Iwan mong yung inaramas ay sa kanakan. That one was orange barkit. When peace we are we. When people we are we. Right sulaken meswet sulaken mawin song kors maw. Ay ray pileo yang alas setan. Iwan sa kanakanin mong yung inaramas. Kata ka na yan, kung among yung kapasiyo di rawit. Among yung kakin tayo pang pursangkot. There we are. Pwede rumah. Kapanyang lektit lang na link neuron. Okay, and dami sedan lektit lang mo. Sedan o is. Sedan na tron lang kan me. Huwag ito quote. Ansuki sa malaro. Ito ba yung lektit lang mo sa? Pabumbang yung rai lektit lang mo sa. O is may yung lektit lang mo sa. Aramas mo sa at Christ. Aramas ka mo sa Christ. Ito ba yung lektit lang mo sa? O, tanda. Rabam mo wasaw. Nibon in ran. Renti chorus. Sote megot pan. Kuya po na dapat taas ng wasaw. Kuya mela sautuk. Kang mela sautuk kuya imela balingen. Iyan sa mga ninaramas ng katurulas ng kod. Mela baluar kaya mela damela kaya komod. Mela keryaw mela balingen. Balingen. Sote. Pagdali yang kulawasaw diba yang way rek ran chorus. Sote tukuti. Check mo. Kasi may yang lang ng lew. Masih tama crash ka ito samba. Kaya mo mga lew. Masih makapagkata lew. Gusto masa ni Meso. Ito mekot makatagin ni mekating kapagkata. O mga iwan sa kananin wasaw. Ito naman kita naramas dahil niyang kulawasaw. Imekat kito samba. Masih memang kadalang tayo wasaw. Memang kita. Jangan bahas itu bila tak dalam kotoran Christ. Teka kutuk tayo rong masaning kot ran sarawi chorus. Ran cikan chorus. Magdadating tisang tayo mong yung Christ. Ito may pan. Kamaber tayo. Pagkait. Latak tayo din. Ring tisang Christ mong yung tayo. Muri. Kapayo. Jerusalem Cup. Yap kailangan ta kanim sarawi. Jerusalem Cup. Koko tisang nanlang renkot. Ano ba ta mau o kapatata? Pwede li kamu demen kapatata en tuang about. Revelation, we are allowed to reach out to kriya mo kiyame. Irejigation ko siya. En sarawya kiyata po o tron lang o up. Waya lang po nana ilaew. Kasalayong ye Jerusalem. Kanim sarawyo. Nagkukutito sang nanlang renkot. Mansis mo ba yaminan? Kanim sarawyo. Doon lang may rapture lasang kung saan ako. At doon lang ka may udugtan Christ. Ngayon ba yaminan? Kailangan na, may tribulation na, may tribulation no. Tutar na saan kumula. Tuto. Akasalan siya, itong kaya, dalawa yung rapture buktalin niyang. Tuto bang kumula ng muyo? Kabayaminan. Dan kanim, mapresisipami ng kanim, Jerusalem Cup. Okay. Jerusalem Cup, ang ito yung rapture. O yung mamoon me, bebuktala, yang tuwang kaunan ng wewe. Rimang kargilay rin, katakwat, hirawat. Christ pan kacin proto, komunabatar. Kaya kasigata, kaketa te patrota, ang pagkariyan po inin praise and worship. Kaya ito,
Kaya po, o mong ya lukwet rong koros, mong ko maula mayang. Sarawi ranwat, pil koros rong nan. Ibang rong nan radio kan, pinan social media. Makom sayang yang kamaula. Idawat kapuet aban lugayong uk. Kaya halasang. Kita kapakap. Alanan ko man kaon Jesus. Ikamile mo ngayon matipanaman. O ilukwar wang ko mo yan sa wat. Kaya ko mo yung katlong, uyala ikaw no ay son gumawar. In Jesus' name, Amen. Yatay ko cool. Kami ang manahan. Anahanan. Suma. Anahanan nanimkan. Anahanan ng